Nti senior his Anna okoba yeah crime say can cry and say or the firm say na football ne tipa dia onye sure so be football no eno no efa wasom de na mo pa no kan say no Ghana asem kese asi arehosem pa na akọ ede ama eye opani kese ya ohunifo ni se oda ho ye fe ne his honor Dr. Kwame Kyei wono ene e bank ruler ede ma football club e fe ne Nations FC a omudi akotene ede ma Ghana Premier League no na owura yi kiremu ana so pan kese kiremu a pa mi otwa mi o Ghana League ni kra no onya mo biu o ja Ghana League ni bo that is eba saa no so ana arehosem ye kese pa na ede akwama Ghana football no enam se ohwe infrastructure pa owura yaye ene wa brankese a players with your mocha, the technical staff, cooking staff, physiotherapist, any ade. Na se open kesi se obejai Ghana Premier League ni ya, na se wo jai bobo kra ya. Na se asem kesi pa ni na ne say. Over the weekend ya, Sunday ya, and Dr. Kwame Kyei, the team of Nations FC, omo ene tosu 2 our Ghana Premier League no. Omo travel all the way to Nzima Basake. Ya Basake no. Nzima ya team bi o hefe ne Basake Holy Stars. Na sa Basake Holy Stars no se medical chim no omo location Nzima Western region. The Nations FC now omo headquarters Kumasi Brankes no. Omo travel all the way from Ashanti region to Western region say omo ne Basake Holy Stars ko akokobobo. Na Basake Holy Stars no so no omo tosu 14 the Ghana Premier League. And the Nations FC so eto 2. Now Nations FC ne baby any good start for na pre a league no the title race na there's a point a dominant de kakra bi ya ene ndi ameno ka say no baby any good stars 60 points do ma ball 33 matches and Nations FC so 60 points almost so abo 32 matches and say title race na say nye challenge to na da Nations FC ne baby any good stars ya say Inti abra Nations FC for call Basake Holy Stars for Ukrum Nzima se omlom kobo the last but one league match also mo bona Ghana League ni e di kona wiye na koduru ho na se nyasem kotwa after first half na se Nations FC edak FM ekaba ko mutimi nteye na omso koduru ho anka supporters ni chirim se the supporters of Basake Holy Stars ma Nations FC supporters en emom nwuram enko park no so enkwankoye enkwachie omo team no kra app na bio kra so no se be mom kwa kra so akowira inside no so ani kwa so omo eton omo yidide go kra ba ni kwa so omo team mu ni ade na Nations FC for supporters chirim say abrom koduru honom na da bia no Basake Holy Stars on ball a omo gate fini 10 cities and 20 cities omo koduru ha omo so omo jom 100 Ghana cities and 50 Ghana cities omo ntua enya de so omo wuram omo di dimua na Dr. Kwame Kyei bi PM hobi oba no so case o matomo ade nya hwe ntua ne enko omuli scan so koya Basake Holy Stars for so say omonje sa gate fin ko omonje to mko hihye so na ball no sha ase no mo sa chirim say security wise no police for na park no 17 pe ya na Ghana League mremu no I say police ni soldiers na more than that into mo de share so Basake for share first goal na so mo hwede ekona second half no buy na no say ye penalty editi ya Nations FC na de sam se ball omo mokora bi omo boni bi entina bra omo de ball no hye so na Basake Holy Stars share first goal omo share first goal na mu kwa na ye saje penalty editi ya Nations FC for entia bra mo call first half no Nations FC for say ball no to kwa na afono omo enya de a omo be ba kra bet for second half no so enam se omo hwemu de ekona obviously omo lose match na so omo lose match so title race na omo ni bibia ni go start for air fight so mutima win Ghana League no mutima akwa Africa na ahwe no so de akwakobo mu nti se ne mpemfo so akande ato no so wi ase mu ewe no sent kwa no sha na efono wa na ato ne akaka nti se no Nations FC ni Basake Holy Stars match na Sunday ni ekoso ewo Nzima Basake no ball no ntimi anko na wieye ama se Nation for afale for protest era kwakoma GFA edo manu ma asemi na da tudwa na Basake Holy Stars for so afale protest
ɛde akɔma Ghana Football Association for say omonje point no emfa mom the 3 maximum points and yenye mfa mabaseke Holy Stars because nations for no na cast ball no bim abre referee no enhwe stop match no say match no munjaibo and say wo nations for na cast ball no mobi dia e was a deducted points na ye the points the mabaseke Holy Stars ene ade na we na Dr. his honor Kwame Kyei nsɛnkyerɛ for friend busa no asa no kyerɛ say wonu no ho ankasa wa regret it deeply say o invest in Ghana football nam say Ghana football di ho be shame no e kan ko na say e kan kra danchen na say beduru baabi na say nipa pehwe ne kra nko na hu hia say wodi ni investment e be she Ghana football e ma re fi say nche bia e na pole ya kotokon one man supporter ya ono so nsu atrema FC nsu atrema for park so omko wo no sekaya eni ye katiasefo a pole enkatiasefo hu bio pole asam ko nipa okum pole kwa no yentimi nchie no ase no hakwaye konebra hu ase nditi nche bia no batu dwa se nipa wo sekai wo pole sikama no wi no aha kopiem e Senegal ne ade ate sei no ye hu ba bia pole de okum pole no asem no enenam pole asam krenya kran kan wie yi na basake Holy Stars no so ne nation section so no e ka de ne ka akoye se kantwe e wo nzima basake honom no enti Dr. Kwame Kyei mu se born pa de se bibia mfa ba bi pa de obe Ghana league ni kura bo na se investment na eco waste no wapo ba bi de akwahye enam se o share so be nation section no ontim kwantom pere papa bi amfa no ko eya bruchen ko gisika pudu bi amfa nguru botom enti se bo no oye na o sa e boka na be wi achi na obi kura sa be fa ho sa ahwere ne kra nkwade a na hu hia se obe invest bibia Ghana football no se Ghana football no kwa ye bo no it doesn't make sense. There's no title sponsor, there's no television sponsor biana teams in sika as a Ghana league na ye bo no you don't know what we are doing. Yes akwa nti na the asem abada hono Etinya nkwa ya hwebo na enya na nsem we bae no na Sadiq Adam sports Obama morning other top guys are more sports industry mu na blast Dr. Kwame Kyei say we ni ho kwanya so be ko be kana bonten say Ghana football no ombo enam say won kai mere bia sem bi etwa mu o abra na Nations FC o division 1 no o ne team be fene Sky FC na press o metima be wura Ghana football mu na kululu bi e course so e kote Sky FC for 6 points ma Sky FC o sa call back to division 1 no eno ho ntansa eno ho mframa na nei no ebo Nations FC Dr. Kwame Kyei wi ase de yesesa wo we of onsa no ahwe de na the law of karma na de dwuma da bia enti wo di bi di Sky FC ema favor enti nei na ko yi ama no unia ka no paado ka wano paado menkasa ko no din tum enam say eba Ghana ha na officiate ni sa na mo de favor wa na wo kan different thing and favor wa na wo kan different thing ene ade na say ensempi na ekoso efa Ghana Premier League no say a chopa bi amfa ba bi ni ade a anhwe yi a na Dr. Kwame Kyei Nations FC no beton e ma refi say enye Dr. Kwame Kyei nkwa no wo tiem say Ghana League no beja yo emire bi etwa enye sikafo ankasa sikafo mdom sika be she Ghana League mo enei no ye hwom ba bi ehum bi mo na jai league ni ye mo na abamzu abu ele Alhaji Karim Guruza ono Kinfesa FC ono ene the bankroller the CEO no ono Ghana League se na bomabu ya twena asesa ama ese ko division 1 na all ba ohun ba bi kra botoshe na the boy de akakoshem ni ade ofo we refer Sam Jonas so aye Ashgood o Jack to ba bi aye champion Dr. CEO no so Ashgood o lose focus kra de ewum na aye Bafo wa Soccer Academy so aye Ignos Bafo wa ono so ne Bafo wa Soccer Academy ne nations aye no ne nsu atrema ese ni na so aton wonye team ni kura bio do we pekora mo sum na onji mfiri ni nsem ni ade na de se enye wo mo nkone skafo a o mabom bu se Ghana League na ye bona nkase ya anye careful na anye ni ma bi yie na officiate na nko yie se nipa no aye na adwene se so home team na aye na adwene se as soon as ababa the home ground so nko ade 3 points na se woje ye nye football ni sao football should be fair and firm ball no so no park ne so no ene ye ball no se park ne so team no place na madem akona ni ma the 3 points should be given to them irrespective and you say as long as we are playing the home grounds on kwa there I was say kan ne kan I was already game ye nya ne sawo ba bia ndi you say JF4 owura ket years okriku wadene na asifam na Ghana League because krobia no oba be di ade na say na tension is always on the Blasters but no
the grassroots no here, the Ghana League in the Division 1 na da here, officiating na koso na ye poor, ye ntia referee tika yie, referee ne board ne scroll and share button because obi ama na bribe ne ade, home team na bribe no, into ye dan scroll and other banana so de kofi. Ye ne saa. You see ya Dr. Kwame Kyei, every nation services see na the infrastructure na wa ye no abrankese ho no. E be ko waste. You see ya nation services nche bia ya nso atrema fo nso e ka so ball no munye kura biem no ene place no e come do brutal ko nso atrema ho a coffee e bi dua koko bi ko bad na omo sa come on place ni bi ko bad because omo life I miserable when na etu omo ka team be no okom ene ade e hadwene the hooliganism in Ghana football no is becoming alarming nti omo nye nema yie nti ebushafo e ma refi say obo subscribe na ye be saba na sibi but the pay there me ne Dr. Kyei ka say and me ne divine so ka say ti e ka say we are do dey ye be Original FM eno a omukọ gina saa nsuo ni ho no na me pacho na wo hobi ana mo pa nti senior his honor okoba ya nkram say kan kra ni say odi fam say na football ne tipa de anya sure so be football no eno no efa wasom de ana mo pa no kan say no yin ya no say for aso sa he say say bi o so Dr. Kwame Kyei so o jai football ye no mo fo aso na obisa on say football ya yi Dr. Kwame Kyei say bi o ni sika na ekokwa emfa so boy pa na we no football ye ho nipa de say o ton fusa okotwa bila onum so benya mfa so say yes football Original FM the last 9 years Dr. Kyei football club from Asante Costa to Nations FC but they celebrated the whole discussion to be Nations FC the about Nations FC the top player dia Nisika and kokwa na say nipa e de Nisika share football class of beboa enkonforma HMOka winning bonus HMOka salaries I won't anything in return. That's a best subjecting to such inhumane treatment. Because when you be my movie, that's one so.